Assalamu alaikum, poštovani gledalci. Iznimno mi je drago da se i večeras družimo lijepim povodom. U moru osobina koje su tu da oplemene čovjeka, vjernika, moralnost je jedna od ključnih. Tim povodom večeras sa nama je kolega Faruk Kućanović. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Da bismo došli do odrednice morala, bi li nam mogao kazati šta je to moral i koja je njegova svrha? Pa kada govorimo o moralu, najjednostavnije bi mogli kazati da je to skup određenih nepisanih pravila, normi i običaja koji, hajde da kažemo, regulišu međuljudske odnose. Svrha morala, između ostalog, jeste da načini harmoniju u društvenom životu, ali i da uspostavi harmoniju u duševnom životu svakog pojedinca. Kada govorimo o moralu, možemo ga posmatrati sa različitih aspekta, na primjer sa filozofskog, tradicionalnog ili recimo religijskog. Evo, obzirom da se mi nalazimo u ramazanskom programu, potrudit ćemo se u ovoj emisiji naravno kazati nešto više o tome kako islam kao religija posmatra moral. Kako islam zapravo gleda na moral i da li su religiozni ljudi nužno i moralni? Moral kao jedna od osobina čovjeka vjernika nalazi se visoko na ljestvici islamskih vrijednosti. O moralu kao osobini vjernika nam govore mnogobrojni hadisi i ajeti, da li je direktno, da li indirektno. Hadis koji najočitije, najdirektnije govori o islamskom moralu jeste hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Što u prijevodu znači: zaista sam ja poslan kako bi upotpunio moral kod ljudi, kako bi upotpunio njihove lijepe čudi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu ne kaže došao sam da naredim nešto ili da zabranim nešto, nego kaže došao sam da upotpunim moral. Što nam govori da je moral jedna od osnovnih, ključnih osobina čovjeka vjernika po kojim se on raspoznaje. Također, svakog petka na džuma namazu prilikom hutbe imamo priliku slušati ajet u kojem Allah dželle šanuhu kaže: "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Što bi u prijevodu značilo da Allah dželle šanuhu naređuje pravednost i dobročinstvo i pomaganje bližnjih, a zabranjuje razvrat, sve ono što je odvratno i nasilje. Pa kaže Allah dželle šanuhu u zadnjem dijelu ovog ajeta: Allah dželle šanuhu vas opominje, ne biste li vi pouku primili i prihvatili. Iz ovog ajeta uzmemo li u obzir da je džuma namaz stroga obaveza za svakog punoljetnog vjernika muslimana, a samim time i hutba na kojoj se citira ovaj ajet, možemo zaključiti koliko islam kao religija pridaje važnost moralnosti i koliko je bitno za čovjeka muslimana da bude moralan. Dakle, islamski zakon, islamski principi nas podstiču na to da budemo pravedni u svome poslovanju, da pomažemo siromašne i da sve ono što činimo uljepšamo, upotpunimo na najljepši mogući način. Tako je. Shodno tim smjernicama koje islam načelno stavlja, postavlja se pitanje da li su religiozni ljudi nužno i moralni? Naravno da svi religiozni ljudi ne moraju biti nužno i moralni. Čovjek može biti religiozan iz nekih različitih pobuda, bila one želja za sticanjem Allahovog dželle šanuhu zadovoljstva kao što bi u osnovi trebalo biti, ali u isto vrijeme čovjek može biti religiozan iz nekih drugih, hajde da kažemo, dunjaluških pobuda. Mi često u
današnjem vremenu među našim narodom možemo čuti kako neki čovjek koji redovno obavlja namaz, ide u džamiju ili neka žena koja nosi hidžab čini to i to loše djelo. Prije svega trebamo biti svjesni da religiozni ljudi nisu i bezgriješni. A osim toga, neophodno je napraviti distinkciju između tri pojma kada je u pitanju čovjekov stepen vjerovanja. Trebamo ljude podijeliti na religiozne, vjerujuće ljude i pobožne ljude. A ova kategorizacija se na najlakši način može postići izučavanjem, to jest dubljim razumijevanjem hadisa koji se naziva Džibrilov hadis, u kojem on stepen vjerovanja kod ljudi dijeli na islam, iman i ihsan. Dakle, religiju, vjerovanje i pobožnost, dobročinstvo. Tako da trebamo imati predstavu o ove tri različita stepena vjerovanja. Da li je nemoralnost savremeni problem ili je ipak bio prisutan i u prethodnim generacijama, prethodnom vremenu? Svakako da u današnjem vremenu vlada narativ da je današnje vrijeme potpune nemoralnosti, da je nekada ranije bilo puno bolje po pitanju morala. Međutim, ova teza se ne može nikako ispostaviti tačnom. Dovoljno nam je da malo dublje, malo pažljivije iščitavamo kuranski tekst kako bismo shvatili da su i prijašnji narodi kojima su slati poslanici bili uglavnom nemoralni, ogrezli u nekim grijesima, bilo da je to zakidanje pri mjerenju, razvrat ili tome slično. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan jednom narodu koji je bio ogrezao u grijehu, koji je skoro sve granice grijeha prelazio, uspio ih je Allahovom dželešanuhu odredbom i voljom odgojiti u narod koji je najbolji u povijesti islama. Jedne prilike bilježi se predaja da je u prisustvu Omera radijallahu anhu bio ispitivan moral jednog čovjeka. Pa je jedan od prisutnih potvrdio, posvjedočio da je on dobar. Pa ga je Omer radijallahu anhu pitao da li si ti živio s tim čovjekom pa ga poznaješ. A on odgovori nisam. Potom ga Omer radijallahu anhu pita da li si putovao sa njim, da si imao priliku bolje da ga upoznaš. On na isto pitanje odgovara nisam. I pita ga treće pitanje da li si bio u nekom sporu, u sukobu sa njim, pa ovaj čovjek opet odgovara da nije. A onda mu Omer radijallahu anhu kaže nisi ti dovoljno upoznao tog čovjeka da bi mogao posvjedočiti da li je on moralan ili nije, nego si samo vidio čovjeka koji klanja, koji ima tu obredoslovnu dimenziju islama. Pa trebamo biti svjesni toga da koliko god je bitna obredoslovna dimenzija islama, namaz, post, zekat, hadž, još je bitnije da ti obredi ostavljaju traga na čovjeka, da on postane moralan, da se duhovno uzdiže. Jer čovjek koji godinama izvršava naredbe Allaha dželešanuhu, izvršava obrede, a oni na njega ne ostavljaju nikakvog traga u smislu da se on popravi, da uzdigne svoje duhovno stanje, možemo kazati za takvog čovjeka da on nije u potpunosti shvatio pointu vjere islama i tih obreda. Tako je. Ako uzmemo moral kao krunski, glavni zadatak našeg duhovnog putovanja, zašto biti moralan, postavlja se pitanje, i da li se isplati to u dugoročnom vremenu? Kada bismo ovo pitanje posmatrali samo kroz neki materialistički aspekt, mogli bismo možda čak i reći da se ne isplati biti moralan. Jer je do nekih materijalnih stvari i materijalnih dobara puno lakše doći nekim prečicama koje se kose sa načelima moralnog čovjeka. Međutim, ne možemo pobjeći od toga da čovjek, koliko god da je prirodno biće, on je u isto vrijeme i duhovno biće i ta moralnost mu je potrebna. Da ima u sebi taj moralni korektiv, da zna kada je nešto učinio dobro ili kada je učinio nešto loše. Pa kao što kaže naš velikan bošnjački Hafiz Ibrahim Trebinjac,
živi ispravno i hodat ćeš uspravno. Dakle, čovjek koji je svjestan da je njegovo ponašanje, njegov život u skladu sa nekim moralnim načelima, imat će svoju duševnu harmoniju. Također, 3 su benefita zbog čega bi čovjek u današnjem vremenu, a i u svim drugim vremenima trebao biti moralan. Prije svega, benefit za zajednicu je taj da zajednica koja ima moralne pojedince, u njoj će vladati red i mir i neće biti međusobnih sukoba u njoj. To jest da će ljudi te zajednice živjeti jednim lijepim, skladnim životom. Drugi benefit je benefit za pojedinca koji smo već spomenuli, a to je taj duševni mir. I treći benefit za čovjeka vjernika, pogotovo važan i najvažniji, jeste postizanje Allahovog dželešanuhu zadovoljstva. Jer kako Allah dželešanuhu kaže u jednom kuranskom ajetu: Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Zaista oni koji vjeruju i čine dobra djela, milostivi će njih učiniti voljenim. Pa mufesiri, kada govore o ovome ajetu, kažu da je to postizanje Allahove dželešanuhu ljubavi puno važnije i puno bitnije za jednog vjernika, puno mu veći to stepen daje nego samo zasluživanje dženneta. Pa evo, ja molim Allaha dželešanuhu da mi u ovome mubarek mjesecu Ramazanu da nam olakša, da upotpunimo svoje moralne čudi i da mu se približimo i da samim time zaslužimo njegovo zadovoljstvo i njegovu ljubav. Amin, ako bude. Sa ovim poukama privodimo kraju naše druženje. Te se uistinu nadam da će nam ove smjernice služiti na putu sticanja Božjeg zadovoljstva. Assalamu alaikum.